खौरांगिरि जयन्त देबनाथखौ पुलिसा गाग्लोबनायनि हेंथायै चिरां जिल्लानि चिरां जिल्ला बेंगिरिनि मावख'लांगोनायाव खुद्रिखांदों। मैया थांनाय 7 फेब्रुआरि खालि चिरां जिल्ला बासुगाव सहराव सासे आसाम पुलिसा असमिया प्रतिदिन टाइमनि खौरां बिजोंनि गोख्रों खौरांगिरि जयन्त देबनाथ बिथांखौ साननि समावनो गाज्रियै गाग्लोबनायनि हेंथायै चिरां जिल्लानि खौरांगिरि गौथुम, जार्नालिस्ट एसोसिएशन फर आसाम चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि, जाफा, आमसु आरो गुबुन गुबुन आफादफोरजों जथायै चिरां जिल्लानि खुंथायनि लांगोनायाव 10 रिंगानिफ्राय 11 रिंगासिमनि 1 घन्टा धरना एबा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लायो। लोगोसे जिल्ला खुंथायनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानोबो जाफाया गोसोखां बिलाइ दैथायहरो। যোৱাকালি বিটিআৰৰ এজন সাংবাদিকৰ ওপৰত পুনৰ এবাৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণ কৰা হ'ল আৰু আক্ৰমণ কোনে কৰিছে? আৰক্ষীয়ে। কিন্তু ইউনিফৰ্ম পিন্ধা আৰক্ষীয়ে, পুলিচে। কোনো বাহিৰৰ মানুহ, কোনোবা গুণ্ডা, কোনোবা মাফিয়া আক্ৰমণ কৰা নাই, কিন্তু আক্ৰমণ কৰিছে পুলিচে। এইটো বৰ দুখজনক বিষয়। আৰু জয়ন্ত দেবনাথৰ ভুল কি আছিলে? তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছিলে আৰক্ষী বিষয়াজনক যে আপুনি হেলমেট পিন্ধা নাই কিয়? আমি সকলোৱে হেলমেট পিন্ধোঁ। এতিয়া কি এনেকুৱা হৈ গৈছে যে পিলিয়ন আমাৰ পিছফালে যোনে বহি থাকে তেখেতসকলেও হেলমেট পিন্ধিয়ে আমাৰ লগত বাইকত ক'তবা যাবলগীয়া হ'লে যায়। কিন্তু এই পুলিচ বিষয়াজনে পিন্ধা নাছিলে হেলমেট। আৰু জয়ন্ত দেবনাথে প্ৰশ্ন কৰিছিলে, আৰু প্ৰশ্ন কৰাৰ ফলত কি হ'ল? জয়ন্ত দেবনাথ এতিয়া হস্পিটেলাইজ। ইমান বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰা হ'ল, এতিয়া হস্পিটেলত এডমিট কৰিব লগা হ'ল। আৰু সেইকাৰণে আজি আমি জাফা তৰফৰ পৰা, জাৰ্নালিষ্ট এছ'চিয়েশ্যন ফৰ আছামৰ পৰা এই তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ। আমি আজি চিৰাং ডিপ্টি কমিশ্যনাৰ অফিচৰ সন্মুখৰ পৰা আমি এটা মেম'ৰাণ্ডাম চিফ মিনিষ্টাৰলৈ পঠাইছোঁ, যাতে আমি এইটো ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে জয়ন্ত দেবনাথৰ ওপৰত যোৱাকালি যিটো বৰ্বৰ আক্ৰমণ হ'ল, এইটো এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু তদন্তৰ পিছত এই দোষীক উচিত শাস্তি দিব লাগে। এয়া হ'ল জাৰ্নালিষ্ট এছ'চিয়েশ্যন অফ আছামৰ ডিমাণ্ড। না, পুলিচ ৰাজ চলি আছে, এইটো বহুতে কয়। পুলিচক বহুত ক্ষমতা দিয়া হৈছে এতিয়া, আৰু এই ক্ষমতাত বলিয়ান হৈ এই কালিৰ ঘটনাটো। আৰু এনেকুৱা এতিয়া যদি তেওঁলোকৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল কৰা নহয়, তেনেহ'লে এনেকুৱা ঘটনা হৈ থাকিব, চলি থাকিব। এটা কেৰেক্টাৰ আছিলে ইংলিছ লিটাৰেচাৰত, ফ্ৰেংকেনষ্টাইন। মানে ফ্ৰেংকেনষ্টাইনক বহুত পাৱাৰ দিয়া হৈছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া বহুত পাৱাৰ পাই গ'লে ফ্ৰেংকেনষ্টাইন, এই ফ্ৰেংকেনষ্টাইন নিজৰ যিটো মালিকৰ ওপৰতে এটাক কৰা আৰম্ভ কৰিলে। তেতিয়া মালিক ভয় খাই গ'ল। কিন্তু এই ফ্ৰেংকেনষ্টাইনত যদি অসম আৰক্ষীক পৰিণত হ'ব নালাগে, তেনেহ'লে এতিয়াৰ পৰা কিন্তু তেওঁলোকক কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। সময় আহি পৰিছে। গভৰ্ণমেণ্টে নিশ্চয় প্ৰশ্ৰয় দিছে। নিশ্চয় আৰক্ষীয়ে ভাবিছে যে হয়, আমাৰ ওপৰত আমাৰ ৰজা আছে, ৰজাই আমাক বচাব। আমি সাধাৰণ জনতাৰ লগত, সাংবাদিকৰ লগত যি মন যায় কৰি থাকিব পাৰোঁ। আমাৰ ৰজা আছে, আমাৰ বছ আছে, আমাক বচাই ল'ব। এই ক্ষমতাটোত বলিয়ান হৈয়ে কালিৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, আৰু কালিও ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে ভাবে যে আমাৰ বছে, আমাৰ ৰজাই আমাক বচাই ল'ব, কিন্তু এইটো সদায় হৈ নাথাকে। मैयानि जि घटना बेयो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। बेखौ सारा रायजोआव एबा आसाम रायजो एबा गुबुन गुबुन रायजोआवबो बे जाथायखौ नुनानै गोबां मानसिफ्रा दुखु मोनदों। मेन खोथाया बेनो, जोंनि चिरां जिल्लानि प्रतिदिन टाइमनि गागि खौरांगिरि गेदेर जयन्त देबनाथखौ हेलमेट गानियाव जयन्त देबनाथआ सोंदोंमोन मानो गानाखै होननानै। बेखौनो बियो माबा मोनसे साननानै एबा माबा मोनसे गावखौ लाजि फोनांनाय बायदि मोननानै बेखौ डाइरेक्ट आक्रमण खालामदों, गाज्रि बुदों। बे जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। मेन खोथाया जाहैबाय, आसामाव जिखिनि पुलिस राज सोलिगोन होननाया बेफोरबायदिसो नामा? आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दि बेफोरबायदि बुंदों, बिदिसो जागोन नामा राजआ? जोंनि डेम'क्रेटिक रायजोआव बेफोरबायदि जानो नाङामोन। मोनसे संबिजिरनि जिखिनि बयहाबो मोन्थाय दङ, बे रोखोमै मोनसे सासन सोलिनांगौमोन। नाथाय बियो दिनै मोजां जोंनि संबिजिरनि जिखिनि डेम'क्रेटिक जिखिनि राइट, बेनि मोनसे बुंनायनि मोन्थाय बेयो मोनसे गैया जानानै हमदों। मानो होनबा सासे मानसिखौ बुंनाय लोगो लोगो बियो पुलिसा जोंखौ बुंनाय बिदि जानो नाङामोन। बेखौनो जोङो खावलायदों दि चिरां जिल्लानि जोंनि बे जाफानिफ्राय जों बेखौनो खावलायदों दि जाहाथे बे खामानिया जाहाथे जाय माने दायनिगिरि बेखौ थाबैनो हमनानै साजा होनांगौ, आरो बिथांमोनखौ रिजार्भ क्लसाव दोनदों। बे रिजार्भ क्लसजों बियो मालाबाबो जोंनि जिखिनि डिमान्ड बेयो थोजासे जानाय नङा, बा जोङो नियाय मोननांगौ बे जानाय नङा। बेनिखायनो आं खावलायगोन जाहाथे बेनि सायाव आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा थाबैनो नायबिजिरनांगौ, आं बेखौ गोख्रोङै खावलायो। मा नों सानो नामा बे पुलिसा गावनि गोरोन्थिखौ गोरोन्थि होननानै गनायनानै लायाखै नामा? जायनि थाखाय बेबायदि घटना जादों। निस्सय बिथाङाथ' मैयानो जोंजों सावरायनायनि गेजेराव बिथाङा आं बुवाखै मायाखै बे बुंगासिनो दङ। नाथाय बियो जोंनि भिडिअ भाइरेल जानायाव जों नुदों बिथाङा अन दा स्पट बियो जयन्त देबनाथ जोंनि गागि खौरांगिरि बिथांखौ बुदों।
बिथाङा गावखौ फोलानो थांगासिनो आं मावाखै नाथाय पिर' फाइराला बिथांखौ खोन्थायो बेनिखायनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिसोरखौ गुरैयै खावलायो जोङो चिरां जिल्ला जापानिफ्राय जाहाथे बिथांखौ थाबैनो सास्ति होनांगौ आरो नांगौ बायदि आयेननि गोख्रों लानांगौ।